June nisari Times of Mizoram clear tu te chibai le vek ule kan pi le pu te khan in remna an siam donin an thu thlung nan khovel dana thil thleng thailo turte an mang thina sailo lal ro pui wan hnuai lian ale a ai ro pui jok hret lal chun bi ka te chuan remna sa uitan na in run lui ale luana lungta ta para ar pui main ban a chen ma lo chuan kanin do to lowang ti in remna thu an thlunga khovela lui alet zong in aluan om kan la hello tu lungtat ma apar lova chuti taka ar pui mai seipo kan la mu hau lo mai ma se mi hring thin lunga lungta ta para ar pui mai po ar on mai yangin aseita ani che kangchu anin dole thina thil thleng to man lai chanchin hi sri hi avir kwala avan doi thak na lai ber chu kan hun mil zela in zirfin nan kan mangta thin lo hi ani mizolal ve te kara po remna sa uitan hian indona ati top lova ale pekatana in buat saina hun anglek ani manipur tlang mi le meitei te bua in tran chho boruak so san wang lai tak khan Jiribam district lama chuan peace committee an lo din ve a mai nili sang ni som ni pali po khan 39 Assam Rifles Camp kadam tala Jiribam Peace Committee kum khatlin lom na hun an mang nge a chairperson tahemang pan mai chuan in khom akai hwai ni chu huna chuan Jiribam district chunga civil society organization sang baka 39 Assam Rifles 87 CRPF le Tamenglong police te an tela kum khatkal ta chunga an malak na te tha anti thule remna le muanna kem ko zel an tumti an puangani Jiribam Peace Committee chuan April ni som Paruka National Highway number 37 na Indian Oil Corporation Limited tanker bai ani te April ni som thuma Jiribam Police Station huam chunga sejang mongbung huna ral thuam kengten civilian an soi sak thu te mei nin hia ucha thol huna bung ruwa hal ani chu an dem thu te tin phai tol bul hnaya Laigang Pokpi Manipur Police Post bom ani thu te heng te hi an dem thu an puang bokani Jiribam Peace Committee malak nakara action ho chuan ral an phiaru reng tho ni in alanga buaina neu tlang mi pakhat din hlel om taka thi te a oma juni rukhan tu ti hria loten meitei pa soibam sarat kumar singh kumsom nga pakwa chu an that ni in an soya he thil thlen atanga rei lo te hnuwa arambai tengol te che in ucha thole mun then khata tlang mi te kalsan chen na in le biak in te an hal ta ngalani meitei te hian sarat kumar that tu hi tu tenge an ni ti po finfia masalovin rin lok sa an nei ti achianga peace committee ma thlen masalovin an che ta ngalani tin thil chiang takalang chu peace committee in boruak muan om siam tuma an beina kara meitei ho abik takin arambai tengol te an lo in puwa cha reng ni in alang bok peace committee a hian tu tenge tel kan revek lo an chairman chu nagapa ani phota atam jok le thunei jok chu meitei te an ning yang he committee malak nakara aru kalo in buat sai meitei te chu buaina engemo heka tharum manghal thei turin anloin ringran maya nizan khan atwar zoka kan tangle ta si ani Jiribam Peace Committee chunga CSO hwai tu te thuthlung boina siam masatu te chu security force ten ka ron tur ti emo na taka dem tur ti te chu tuna hian angai sak thei tur po kanum talo meitei pa hi tlang mi te kuta thi ani ngat phei chuan in buat saina kan nei lo zia alanga mani in le local san to hnuwa peace committee a rin na kan nga lutuk wangin kan che buai ta ni taberin alang Jun niruk zan khan meitei te chu Jiribam police station ma an pungkho ma election wanga license silai district administration in alak te pechuak turin an phut bokani heti lai hian nizan vek khan Jiribam district magistrate Krishna Kumar IAS chuan CRPC 1973 section 144 apuang ngala Jiribam SP chu security force te atul na pianga da turin atibok buaina na sajok athen bel om hriat alani lova
amaro chu mun kil khor le security force te thlen phak lo na te chu a him lo hle dona phim khur angai hle ang kum upalam meichia le naupang te chu hun him lama anin thiar chuak deu vek to a kan in le lo pathian min pek kan ram ro hlu te mei te ten duat taka an lo en kol hi arinom hran lova an du hun huna thin rim hrik thlak nan an hal zel arin omani apoi ta ber chu buaina in kum khat apel to nuwa po rik rum thila chet lak dan tur kan la duan chuak lo hi awan duai thlak tak zet Jiribam buaina chu du tok photila Manipur buaina chungchang hi buain tan chho wanglai tang to khan kan thiamang to kin kan soi ve nak naka kan chanela tanga ngai dan kan soi ve te kha adik lowaloi alo om reng reng lo maya Modi 3.0 apo chutitaka Manipur politics in thlak danglam tur aom hmel lo khop mai Maitei Chief Minister N Biren Singh chu Modi swearing in hun ser chim turin BJP headquarters atangin sobna adonga amaro chu apu Modi le Amit Shah mel ahungam lova kal ahu phurhle a somna anhol ni in ansoya chuti line kal turan kotle tawangin nimin zun nirukhan Manipur State BJP President A Sardanen New Delhi an pana Modi hi zun niriata laklu tur ni in an soizet nain zun nikwa tlai lama antum ta deu aniome swearing in hun sermai hian Biren le A Sarda te hi BJP Central Leadership ten Manipura malak dan tur an soi puidonani BJP MP kal chuak tur Dr. R.K. Ranjan chuan Biren Singh le A Sarda te chu BJP chaklo chana mo phurna la a bang turin aphut ve boka BJP Central Leadership ten Biren Singh din mun turpo an soi tel don ni in an soi bok tuna chuan Chief Minister Biren Singh hi bang turan nor ngai lovin BJP High Command in anol thut thei tabok Modian Trump atling tla thei donem special category status enge andu chan in than result puan nuwa India ram political commentator te soi tamber chu Modi hian Trump amangzo theyangem ti ani Nimin Khan Modi 3.0 thirlok na kan soi to a ahun lai ani boka kan soi le pau ani ang chu Zun Niru Khan Amit Shah Rajnath Singh le BJP General Secretary BL Santosh ten President JP Nada an hu a chumi nuwa RSS hotu te an hu boka tlailama JP Nada le Amit Shah ten Modi an kom le ani heta an thu soi poimo ber chu NDA tho puite chu Amit Shah Rajnath Singh le JP Nada ten dorbik deu se ti in thutluk na an siama portfolio in semdan tur engma thu chiang alom lova NDA tho pui Shiv Sena TDP JDU NCP JDS LJP ten portfolio chungchanga buaina siam antum lo ni in an soya BJP lamin Home, Finance, Defense le External Affairs te lak ngei antuma Lok Sabha Speaker po chan antum bokani Chandrababu Naidu le Nitishyan portfolio ain poisa andu jok ti alanga an state mason na tu chuan lama mangin special category special status an dil ve a pe kan ni chuan chia tam tak anol don ba ka central funding tamjok an hudona chu an clear zo kani special category omzia hi atop kharnan kan soile donia Gujarat atang to in Modi hian chak takin sarkarna asiam thina kumsang ni sompakwa Lok Sabha election khan adu dana kal thei turin amamo chakna anei thin Modi hnuaya cabinet minister te hi chu Mizoram sarkar Trump hasa hunlaya Minister ten Chief Minister anin faksiak ang deu kha ani ve a BJP emo NDA sarkar ming lamrik ani ngai lova engkim mai hi Modi ming choya kovek ani BJP election manifesto ni lovin Modi ki guarantee ani a BJP sarkar welfare scheme zongjong hi Modi welfare scheme tiarhiat ani thin kumsang hi sompali le kumsang hi sompakwa NDA partnership omma se BJP malin an chak ema NDA sarkar anlam ringai lo Modi mingin engkim akala tuna chuan
TDMP som paruk le ZDU MP som pani ten hei hi an ngai thei don hau lo maya BJP hian Modi ming nola NDA an soitam lo chuan kumnga an tlingtla thei lowang Modi hian thutluk na asiam zunga Home Department lama chuan Amit Shah hian thunei na apum hom titi boka cabinet dangtele MP dangte tan ruling ni po ahluviau lo Gujarat state ang lekin chitin kimna India ram anin kolani tuna chuan Chandrababu Naidu le Nitish Kumar hian engkima ngai dan du dan soivevek antum dona senior politician an ni boka Zirchhuah hun hi hril an ngai lo turangai ani tin Modi le Amit Shah ten an huat Muslim minority te wanga chak TDP le ZDU chief te hian Modi le Amit Shah tongkam digest lo an nei fo dona zuk le muam in sum thailo te anga Muslim te an tongkhum le ani ngat chuan Chandrababu le Nitish hi utok hub bet chunep tak an zuang nge yang senior politician ti taka Chandrababu Naidu le Nitish Kumar thilngiat an state tana special category hi han soizaw hlekila atop kharnan special category status SCS hi eile bar sumle pai harsat na nei tetan state mason nan central sarkarin apethina economic le financial chau ahuamani Jammu and Kashmir in adong masabera Assam le Nagaland in andong le a anhua India marchak state zongjong tiamin state som pakhatin special category status aparan tlanani Andhra Pradesh atanga Telangana indan khan UPA sarkar hnuaya SCS hi pek anni a 14 Finance Commission chuan North Eastern State le Hill State pathum te chau SCS hi pek aphal to a chuwangin chithlum sem anga in pek mai thei ani to lo Central in special category status apek te hian Central sponsor scheme te 90% funding an huthina 10% to state share an mani tumve turani SCS noya omlo te chuan 60% atanga 70% thleng central funding an huthin tin SCS noya funding te hi manzo ani lo point aleps ngai lova financial thara an chomle mai thin special category status noya state ten chia custom income le corporate tax ate ngai nathiamna an huboka Central Sarkar gross budget zongjong atanga 30% hi special category status nei state tetana man ani thin henga chunga kan soite hi minister portfolio ain ahlujok daya Nitish Kumar nauten railway minister finance aviation tepo lo changma se chuti taka state mason natura omlova tin minister khan ahlok pui viau thaya Nitish Kumaran a minister kha atlon that viau lo chuan hlokna atel don lo special category status noya anlu chuan Chandrababu Naidu le Nitish Kumar hian ante bula tu mati boilovin andu du anfang mano ei thayanga an state tana tangkai taka man andu point harsat na engma omlovin an mangdon ti na ani ti hian senior politician pani te thilngiat achan le wang kan rechang to tura ngayang